Uyisho angazantsha kwentanda. Nani-ke ngifisa ukuthi isizwe sakayishwa-ke nisithande ngoba lesa sizwe siyasithanda thina abanazaretha. Thina abantu abanyama nje abantu bayasithanda. Thina-ke bokuqala fanele sitshengise uthando kulesa sizwe. Ngoba thina siyayelwa ukuthanda. Kuningi nje esenzela wona okuhle engeke ngakusho le mbubhini oyoba nentanda ngomhla 26 yokubona ngoba ngomhla 26 usihleliso sinomkhosi bengifisa ukuba namandla okufika afike